98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 un plaidoyer. Kubera ijambo nari nateguye ryari rikubiyemo gusaba ibihano kuri iki gihugu kandi mwabimenye neza mvuga, ariko bitewe nuko nabonye perezida w'u Rwanda kuko ari we mvuga, ndasaba ari hano bose n'isi yose idukurikira binyuze ku mbuga nkoranyambaga ko batanga buhamya b'uyu muhate wo gutanga ubutumwa bw'amahoro. Ndashaka kumutandukira ko twahana ibiganza mu bwiyunge, nkamusaba ko twahagarika irizamuka ry'intambara n'umwuka mubi. Nyakubahwa Perezida, murabizi neza ko kuva naratorewe kuyobora muri 2019 muri manda yanjye ya mbere nasuye abaturanyi bacu bose 9 by'umwihariko u Rwanda na Uganda, ibihugu twari dufitanye umubano urimo amakimbirane. Nabasuye mbasaba ko twafatanya, ko twagereranya abaturage bacu n'imiryango yacu tugamije iterambere n'imibereho myiza yabo. Nta na rimwe nigeze ngira imyitwarire irimo bushotoranyi cyangwa intambara, haba ku Rwanda, kuri Uganda cyangwa ku kindi gihugu na kimwe mu bihugu 9 bituranye natwe. Uyu munsi turi mu bikomeye kandi twembi nitwe dufite ubushobozi bwo guhagarika izamuka ry'intambara. Ndabivuga nitwaje Perezida João Lourenço, perezida w'umuryango wa Afurika muri iki gihe. Ndamushimira by'umwihariko kubera uruhare rwe rukomeye muri iki kibazo, kuko nkuko mubizi yari afite kurangiza burundu iki kibazo cy'umutekano, ariko kubw'amahirwe make nta mpamvu izwi byibura kugeza ubu nta nimwe nigeze numva. Mwabonye gutaha uwo muhango mu gihe twari tugeze kuri 98% byo kubona amahoro arambye, ariko ntibiracika, haracyari igihe cyo gukora ibyiza. Niyo mpamvu nsaba iyi forumu kandi binyuze kuri iyi si yose kuba abatanga buhamya, kuko nongeye gutandukira kuzamura ikiganza. Nyakubahwa Perezida, ndasaba ko twakora amahoro y'intwari, amahoro ashingiye ku kuri no ku bwubahane, ariko ivyo byose bisaba ko mutanga itegeko ku ngabo za M23 zishyigikiwe n'igihugu cyanyu no guhagarika izamuka ry'intambara ryamaze guhitana ubuzima bwa benshi bihagije. Twabuzwe mu byiciro za miliyoni mu myaka myinshi ishize, amateka azabitubaza. Igihe kizagera ngo duhagarike ibi byose, turebe imbere, twerekeze ku mahoro no ku iterambere. Ndashimira Perezida Cyril Ramaphosa wahagaze ku ruhande rwacu, ntiyazuyaza kohereza ingabo ze aho bamwe mu basirikare babo baguye ku rugamba mu gihugu cyacu. Ku murongo w'imbere bikadusaba gukomeza gushimira byiteka Repubulika ya Afurika y'Epfo kimwe n'ibihugu byacu by'inshuti nka Tanzania na Malawi byadufashije mu bya gisirikare. Ariko nemera ko Afurika uyu munsi ikeneye ihinduka ry'icyerekezo. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame, kandi dufite ubushobozi bwo kubikora. Dukeneye gusa ubutwari bwo kureba mu maso tukavuga ibitagenda, tugafata ibyemezo bikwiye kubw'inyungu z'abaturage bacu. Niyo mpamvu busabe nari nateguye bwo gusaba ibihano mpisemo kubusubika by'agateganyo, ntegereje igisubizo cya Perezida Kagame. Kandi nabonye hano mu cyumba intumwa za Perezida Donald Trump, nshimira uruhare rwe mu kibazo igihugu cyanjye kirimo, kimwe n'inshuti n'abavandimwe bacu bo muri Qatar binyuze mu bikomeje kugenda biba ndetse n'uruhare bagize muri iki gikorwa. Ndashimira kandi umuryango wa Afurika uhagarariwe uyu munsi na Perezida uri ku buyobozi bwawe, Perezida Faure Gnassingbe ndetse na Perezida Lourenço, bakomeje gushyigikira muri uru rugendo rugamije amahoro. Murakoze cyane.
iri ni ijambo ryavuzwe na perezida Kisekedi Chilombo ubwo yari ari muri Global Getaways. Iyi rero ni forum yabaga muri 2025 yagaragaje ko ashaka inzira y'ibiganiro, agaragaza ko ashaka amahoro, ariko kuri ubu birahindutse. Yohereje abasirikare benshi kuri uyu munsi w'icyumweru wa kane ku igenekerezo rya 8/2026. Bwana Safari, byifashe gute? N'ubundi n'imirwano ikomeye ikomeje gusakiranisha bamwe muri coalition ya FARDC ndetse na M23. Yego. Ku buryo bukomeye cyane, ku buryo ubona ko ibintu byahindutse ndetse n'urugamba rwahindutse bitewe n'uko magingo icyo nakubwira ari uko n'ubundi ubona ko M23 ishaka gukomeza kuba yakotora muri ibi bice agiye ifata. Safari, ntabwo tukumva. Ndi kukubwira ngo bitewe n'uburyo bamwe mu kugenda bateza umutekano muke mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi bagezemo. Yego. Ndetse bisanyishije n'uko n'ubundi bashaka no kuba barinda ino misozi ya Makobora, kuko ibafasha gukontorora ibitero byose bituruka Bujumbura ndetse n'ibitero by'indege, yaba ku madrone yaba n'indege z'intambara. Ni ukuvuga ko aka gace n'ubundi gafite icyo kavuze mu mirwano yo gukontorora iyi axe ya Tanganyika Baraka, kuko baramutse bavuye muri ibi bice byaza kutabona. Noneho ku mirongo y'imbere y'urugamba Safari ho bihagaze gute? Byatangiye imbere y'urugamba n'ubundi ni imirwano ikomeje gusakiranisha bamwe mu basirikare ba Tanzania, ndetse nkaba nakubwira yuko habayeho deployment ku munsi w'ejo, aho hongeye kuzanwa abasirikare bagera mu 10,000 ba Tanzania, baje basanga n'ubundi abasirikare 10,000 bari baraje gufasha Antoine Tshisekedi. Bikomeje kubona ko n'ubundi ku impande zose ubona ko imyiteguro yose, ubona ko n'ubundi urugamba rusa nkaho rukomeje kugenda rwitegurwa ku mpande zitandukanye. Ubona ko gahunda rwose ari imirwano, kandi ubona ko urugamba rutagomba kurekera muri ibi bice. Nakubwira yuko ejo n'ubundi ku munsi w'ejo haje 10,000 bivuye na n'ubundi Tanzania, babanza kubishyikiriza aho bita Kahemi magingo ya. Urumva ko baje gutanga umusanzu kugira ngo barebe uburyo ki bakwirukana M23 kuri misi ikomeye cyane, aho n'ubundi ubona ko bafite gahunda yo kuba bakora defensive kugira ngo M23 bagabanye umuvuduko wabo, kugira ngo badakora mu mujyi wa Baraka ndetse batazaba baperekeza Ikaremi. Ibintu byateye ubwoba abatari bake. Ni mu gihe kandi n'ubundi imirwano n'ubundi Safari, uravugira kure ntabwo tukumva neza. Ndi kukubwira. Yego. Ni mu gihe n'ubundi muri teritwari ya Mwenga naho imirwano ari yose magingo aya hari uduce imirwano yaberagamo. Ntari natohoza neza ko M23 yakomeje hari uduce yigaruriye, ariko magingo aya ndibuze gusimbukirayo ndebe uko byifashe kugira ngo tubahe amakuru yizewe, ariko nakubwira ko hari uduce magingo aya n'ubundi dushobora kuba twafashwe na M23, kuko nakubwira yuko uyu munsi naraye mu bice bya hafi ya za Makobora, ariko ku byo ndi kutohoza amagingo yaretse ko mukandi ngiye kugenda agasimbukirayo, ni uko imirwano nayo ikomeye yabereye za Mwenga biteye ubwoba cyane, harimo uduce n'ubundi M23 ishobora kuba ayigarura. Ni mu gihe kandi n'ubundi igisasu kivuza ubuhuha ku mipaka yose, aho bikomeje kuba bibi cyane ku rwego rwo hejuru. Ku mipaka ni bande bari kuharwanira? N'ubundi ni coalition n'aba FPND ndetse n'abasirikare b'abasidu ndetse n'aba FPR bashaka kwinjira ku mipaka bahondagura M23 kugira ngo barebe uburyo ki bakwigarura ubugenzuzi bw'imipaka. Iyi mirwano ariko ikomeje kugenda iteza ikibazo, ndetse bivugwa nuko hari umuntu wamaye amakuru nyirizina uri mu gihugu cy'u Burundi ku bw'umutekano we,
ambwira ko n'ubundi hano za Kibitoke imirwano yahagerewe rwose ku rwego rwo hejuru, ubona ko bafite ubwoba bukomeye cyane. Abenshi bari kuvuga ko mpamvu yacu yaba yinjiye ku butaka bw'Uburundi, ariko njye nabitehuza neza. Ariko ababivuga barashingira kuki niyo baki, ariko nakubwira yuko hano Kibitoki habaye imirwano ikomeye cyane karundura. Ntari namenya neza ngo ntoboze uko byifashe, nawe ntabwo yari yamenya abasirikare bari barimo kuharwanira. Bumve ko ibintu bikomeje kuba bibi, kandi igikuba cyacitse muri ibi bice byegereye imipaka n'ubundi hagati ya Kongo n'Uburundi bigabanye cyane, n'uburyo abenshi bakomeje kuvuga ko nihatagira igikorwa ino ntambara iri bwimuke ikajya i Bujumbura, bitewe n'uko hano ku mupaka wa Gatumba ndetse na za Kavimvira hakomeje kugenda hagaze ibitero biturutse mu Burundi, bisa nkaho bishaka kwinjirira nyine kuri ino mipaka kurwana n'ama23 nayo iri gukontorora hakuno ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu bikomeje kugenda bibi cyane, ndetse ubona ko n'ubundi bitari buze gukoroha ku rwego rwo hejuru. ibyo byabaye ryari safari? Ibi byose n'ubundi bibaye mu masaha y'ijoro. Ndakubwiye yuko n'ubundi imirwano itangira kuba mu masaha y'ijoro. Ni ibintu bitoroshye, ntabwo bagikora amaoperasiyo mu masaha yo ku manywa, ni amasaha y'ijoro. Ibi byose nibwo byabaye bibaye, ndetse ubona ko hari ikintu cyane gute hakurya mu Burundi wabonaga ko nta muriro uhari hafi ijoro ryose, ubona ko nyine barimo imyiteguro ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Yego, ku bijyanye n'urujya n'uruza bihagaze gute kugeza ubu? Urujya n'uruza nakubwira mu bice birimo amahoro urabona ko nta kibazo, ndetse na nyuma y'aho baburijemo igitero ejo bari bateye bari bashakaga kuzana mu Minembwe, ndetse magingo aya ngaya amadrone yari yaje mu Minembwe kureba buryo yatanga ramforo ku basirikare bamaze gushyira muri biriya bice bitandukanye byo mu Minembwe kugira ngo bakomeze kubungabanya umutekano wa Minembwe, kuko Minembwe imaze kumera neza, umutekano uri wose. Urabona ko Muvuma yaje, urabona ko nyine bisa nkaho igikuba cyacitse bitewe n'amaoperasiyo bari bateguye, ndetse ubona ko mpamvu yacu bisa nkaho nari nabikubwiyeho, ngira ngo ndumva narigeze mbikubwiraho. Mpamvu yacu yakoze withdraw kugira ngo ijye muri ya misozi ya Minembwe, kugira ngo irebe buryo ki yarinda umutekano w'abaturage bari bamaze iminsi bameze neza. ubona ko urujya n'uruza rwatangiye kugaragara muri ibi bice, ariko nakubwira ko n'ubundi mu bice hafi na za Uvira, bice bimwe na bimwe byegereye Uvira, urabona ko ituza riri cyakireka mu mujyi wa Uvira. Urabona ko nta kibazo, ariko ahandi ho urabona ko n'umuturage uri kugenda afite ubwikango bukomeye, kuko isaha n'isaha hari abasirikare nakubwira abarwana ku gipfunsi bari muri uno mujyi wa Uvira. Bigoranye cyane kuba bagira ikintu bakora, kubera yuko abaturage bamaze kugenda babona ko n'ubundi isaha ku isaha imirwano iritura hejuru, nubwo itagira icyo yangiriza, ariko urumva ntabwo babura kutagira ubwoba. ubona ko urujya n'uruza rukomeje kugenda rugabanuka gake gake. Yego, ni mu gihe n'ubundi muri teritwari ya Fizi ho n'ubundi abaturage bakomeje kugenda basa nk'abafite ubwikango, bitewe n'uko na bamwe mu bakwitwa ko ari bene wabo bakomeje kugenda basakirana ku rwego rwo hejuru, ndetse n'imyivugutanyo igiye ikomeye kubera ibigendanye no kubasahura, ibigendanye no kubaka imisoro. Urumva nyine bo bari mu marira, ndetse hafi n'ubundi na biriya bice bya Makoboraho na za Fima imirwano irakomeje kandi irakataje. Izi ngabo za leta ya Tanzania aho n'ubundi bashaka kuzamuka kugira ngo baje gutanga ramfort hano mu mujyi wa Uvira, ariko M23 irasa nkaho iri gukora akazi ko kuba yakora defense
ariko ntipushinge ngo irigize inyuma. Ubona ko M23 iri gukora defense bitewe n'uburyo mu minsi yashize wabonaga ishaka gusa nkaho yakomeza ikagenda, ariko maginga ya iri gukora defense bitewe n'uburyo bukomeye cyane bw'ibitero bigiye bitandukanye mu bice bimwe na bimwe M23 yagezemo. Bikaba n'ubundi byarabaye isoko yo kuba Safari turumva ducika, uri kutubwira? Ndimo nkubwira ni M23 basa nkaho yakoze defense muri bino bice, n'ubundi wabonaga ko ishaka kwerekeza gufata umujyi wa Baraka, ariko ukaba ubona ko maginga yakoze defense kugira ngo ikomeze icunge umutekano mu bice bigiye bitandukanye biturutse ku mpande ukomeye y'ibitero bikomeye kandi byinshi yakira buri munsi ku ihuriro rya FARDC mu makaritsiye agiye atandukanye. Ubona ko n'ubundi aba FDLB baciye intege ndetse bakoze akazi katoroshye kugira ngo M23 idakomeza kuavansa urugamba, bigaragaza buri wese, kandi ubona ko n'ubundi M23 nta gahunda rwose yaba ifite yo gukomeza kuavansa urugamba, uretse imirwano yo gukora defense kugira ngo barebe uburyo ki bakomeza kurinda umutekano w'abaturage n'ibice bagiye bafata. Yego, mu yandi makuru rero abaturage bahuye n'urugomo rw'inyeshyamba za Mabondo bagaragaje umujinya mwinshi nyuma yo guhamagazwa Kinshasa kwa Captain Anthony Mwarushayi, umuvugizi w'akarere ka 11 ka gisirikare muri FARDC. Iki ni icyemezo cyo guhamagazwa kije nyuma gato yuko umuvugizi w'ingabo agaragaje ku mugaragaro ibivugwa ko ari ubufatanyacyaha bw'abanyapolitike bamwe mu ihungabana ry'umutekano muri Mai-Ndombe, Kwango n'ahitwa Kwiru. Iki ni icyemezo rero cyashizwe ahagaragara, ariko ku ruhande cyateje impagarara haba ku mbuga ngurukanabumenyi ndetse no mu turere twibasiwe n'ibikorwa by'inyeshyamba za Mabondo. Mu kibaya cyitwa Bateke cyane cyane kibasiwe n'urwo rugomo, abahohotewe benshi babona ko guhamagazwa k'umuvugizi w'ingabo ari mu buryo bwo guhagarika ihishurwa riteye isoni ku bayobozi ba Kongo, nk'uko rero babigaragaza kandi babivuga, bakagaragaza ko ibi batabyishimiye, bakagaragaza ko atari byiza. Umuyobozi gakondo wa Kwamafu witwa Saniel Ribey yagaragaje neza ko ashyigikiye itabwa muri yombi cyangwa se guhana Kapiteni Mwarushayi, ahubwo yahamagariye inzego zishinzwe gusuzuma neza amazina yavuzwe muri raporo za gisirikare zerekeye ikibazo cy'inyeshyamba za Mabondo, nk'uko amakuru atangazwa n'ikinyamakuru Congo Media.net abivuga. Uko ibintu byifashe ubu ngo biragaragaza ko kutamenya inshingano nk'uko Stanley Bay abitangaza, aho asanga bitumvikana ko umusirikare mukuru ahamagazwa kubera ko yatanze amakuru akomeye mu gihe ababigizemo uruhare bakomeje kwidegembya. Abaturage bo muri aka karere bakomeje gushyigikira cyane ingabo z'iki gihugu mu ntambara zibasiye ibikorwa by'inyeshyamba za Mabondo, mu gihe bafata ingabo za FARDC nk'ingabo ibakingira ndetse n'umufatanyabikorwa w'ingenzi mu kugeza abaturage b'umutekano urambye. Nguko rero Safari wakomeza n'ubundi utubwira nibiri kuvugwa muri Nord Kivu, naho hari kuvugwa ko hari kuba imyiteguro ikomeye y'imirwano za Masisi, za Warikare na za Rucuru. Ho ayufite yaho yifashe gute? Icyo nakubwira cyo n'ubundi ni imirwano ikomeje gutegurwa muri biriya bice za Warikare, muri ariya mashyamba ya za Warikare. Ibitero bikomeye cyane bashaka kugaba kuri Masisi, ndetse ubona ko bamaze kwitegura ku rwego rwo hejuru ku ruhande rwo kugira ngo bakomeze bateshe umutwe M23, kandi bamaze kuvumbura ko imisada ya M23 ingabo nyinshi zagiye muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo urumva ko bashaka gufatirana iyi Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo barebe uburyo ki babakubita inshuro ku rwego rwo hejuru, kugira ngo n'ubundi bagende higa mu tundi duce tugiye dutandukanye muri bino bice bya Nord Kivu. Yego, ibi byose biri kuba n'ubundi urabona ko Masisi itangiye kuburamo umutekano bitewe n'ibitero bya hato na hato by'ingabo z'abatashino ndetse n'aba FPR. Kugeza ubu ku bijyanye n'urujya n'uruza muri Nord Kivu, abaturage barabasha kuba bagenda mu makuru mufite? Mu bice
bitandukanye ariko nakubwira ko hano bino bice n'ubundi aho Masisi igabanira na Warikare yego urabona ko urujya n'uruza rwo ntarwo pepepepepe rwamaze guhagarara yego Safari reka tugushimire cyane dusoreze ngaha yego namwe reka bashimire namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu dusoreje ngaha turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere ufite ndetse abone ntuzongere gucika Hasta la vista.